Все, добрый, пацан. А вот это твой, значит, нет, там. Я помощник. Ладно, все, лишний вопрос не надо, мужики. Я задаю вопрос, хорошо? Так, брателло, давай, пока. Брателло, как тебя зовут? А? Вася, Вася? А фамилия? Леник. Seorang tentara Ukraina tertangkap di dalam paritnya oleh pasukan khusus Chechnya. Tentara tersebut ditinggal rekannya dan memilih untuk menyerah di hadapan pasukan Chechnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 9 Juni 2023. Lantaran menyerah dan tak menunjukkan perlawanan, pasukan Chechnya pun mengaku memperlakukan tawanan tersebut secara manusiawi. Sambil diinterogasi, tawanan diberi minum dan tak dikerasi sedikit pun. Tentara Ukraina tampak memberi pengakuan dengan ekspresi panik. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah contoh sikap manusiawi terhadap tawanan yang dilakukan oleh pasukan khusus Chechnya. Selain itu, pasukan Chechnya juga mengklaim telah menduduki sebagian parit tentara Ukraina di Donetsk. А рация что, есть там у тебя? Не было, без рации. Телефон его где? Собрали. Давай его сюда, к документам. Васек, не ссы, все будет хорошо. Я тебе сейчас... Возьми его телефон свой. Код мне покажи. Давай, открой мне его. Братка. Даже не вздумай его блокировать. Все. Дай мне Галилею. Все, Вась, давай, пока на паузе. Rusia melaporkan secara total 440 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.555 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 1.010 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 213.770 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke 471.